Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ngi dei beliau jumpa parti te kamot ni Kongo baik kat baka parti ka penyak kat baka parti ka pathan Ni iba ubat titos ro ulakren hini ki sini belanda ba kajing mino hini ki sini nomor ka lajan ka election MDC atau kadai kajing penbit election kajing kan thok jumpa titos MP kamdai ke penbit election pi balai ngi hap terilang nomor hak tu ko por kadon ka jing akan at bujur ba apdeng ka NPP ber UDP te ke penlong yang i ban kersan nomor ba ni septi bala da ka klan ke isi yo governor why not da ka administrators rule but ka jing sim jungi mdai bangi perkhat agan no bata rengi perkhat ba kan don ka amendment ya ke 6 shuli dala da ngim ya don mangi ban ai jing mod ya ka amendment de de ki ai tangki officer ki bureaucrats ki la ban ai ka amendment ka banang pentelot pendu bor ya ka dis council ka ban ta ya ke cai bende jungi ikut ka dis council jadi ko pene pensa ke riti ke dustur ka kendau ke syap ke sinsar khadar ke bau bu lok shwa man shwa ni dong dong ke dor barima dor barai ke berslong menta kita an ke betek lah kam ban regulate ke trade and commerce de kiwi ki cek pendri dilada when no kita kamot kalabu ke cek pendri jumi kecing ma ji se ni sim ya kata karai lor kata ndai na keno kadau di ke parti ya ke poru asoya ha ni dai menta pat ke parti ke omba ni benino ate ni kum brio kiba ni ya da constitution je parti ke disiplin je parti ni apongo je parti ni iba menta ka election MDC stang sibenai kelajan poi te kajing simrai jung pi menta sendat benweng no beli pim sim la sim pat hini ki senem balade kata ke ngong nomor ba nimpat dep banyak kendu bagi he Sarkar India banyak kerennya ke amendment ngan su ainuk saya pi wi berit ha menta kadon ka jingkwa ban kuntup ya ki unrepresented tribe ke menu bende ki unrepresented tribe hendai ha ka jing don jungi ko ki si menta ni la ong ba unrepresented tribe ka mod kan long ha ka jing a jing mod jong ka dis council hendai ban thum governor u governor un su ai ka consent hendai ka jing a jing mod pat kan dai bet na pok dis council ya no ngin thum ki unrepresented tribe pi kita ba kongsan bengi ya sno amne de nam ta ka amde nam ta ka no ka daw nomor gum ka national party gum ka congress party ka ba yang ka 6 schedule disno ngi don ka jing ki tre ka jing so ka param ya ka chai ban reu ban pej ba ka ne ka ai ka ba mentala nadu usnam shi hajar na spa santuar hadu menta la kumba la jandap nyo usnam tam ba kamdai ban nang telot ban bu ka chai ban reu pa jungi ha ka jing ma nomor kano ka jing yada ki brio de lembaki ai ka 6 schedule kane ka kernet ban reu ka dei ka an ka kalong ka jingkar khu jong ka chai ban reu jungi menta pin de pai ma shi ya thu ma ha bang ngalai chi snong ki tha pe cha ki yo ki hat khasi jungi kilanang he pilih pemeliam mentala jani olut parkhoi kejaan ganep kitiar yeng kitiar sem ayo olut parkhoi mentari na pipai ke maha pemeliam undan nakhat mar balai kene ka 6 schedule kete lakam bakimla amne khai peteng saki snong ki thau yo ki situ ai pinuk sabre da menta ladam don chu ka 6 schedule menta kai yang ni la palai na ka panchayati raj nomor ni dei ka jela ka ba ni yo na ka 6 schedule telah pelat yang ini panchayat tidak telah dah melancu dis council lawan panchayat boleh saya kisno no kondong jungi mar ke panchayat bila election bila FTC dai de menta lada kawan no ke panchayat ka dis council lawan no kawan panchayat de lawan ke panchayat de saya no kondong de job ikasi sasor de kamot hak sensar khada hak sinong kita kiwi kijai bende kila donla denang tang ko ban panso thoi pai ba ka 6 schedule de ka bakong sat hado kata kata kijai bende jungi nan chu anu saya pi ba ka jingkong san jo 6 schedule no tribun ki pai ba kali osmo shapang sonam wangchuk ko badai nang tai na po ladak u dawa ya ka 6 schedule ya ka ladak region nomor kita ru ki dei ki riulom ki benang sadien ku mangi
Dia uyai tak kejat nado ladak sedo Delhi ban kerpat ban kentui Sarkar India ban I 6 schedule no ia kala tak kejat. Hang tangi di mansutu mangi ki bala don ni ha pene pensa kini ka an ni ha pai ba kini ka an dei ban pen kala ba kan tolot bor ban bu ke kejat dia kejat lah. Dia kejing ya snok ti jonging tadi halor kata kan ongrem nomor lada kawan ka amendment kanang pen tolot bor kan wengi kijing ada ki an ki bedon hong toy kece beri jongi kemut mangi hingi hab jubab yu pai ba piele yu balai pisha kanon administrators rule balai pimet relak kadon kapor kemongong ye pi namanta kecing bah kece beri namanta kecing bah kece cela ngimbo yu ka partia khmat ngimbo yu kece benriu bade kecela khmat so ndai mantapat kadon kecing dawa naki youth congress naki senglong kebe mangide banwenno de halor kata kono de bat ringa song ila pendep la kamram dapat kecing don iba pensengai PNCM ku deputy CM in charge ka law and legal matters mentah pinpej nila ai kata ka administration authority yaki senglong kebe seng samla ba broch ka tamdon kat kum ka an mitu yaki dai tementang itu kita kamram menila de di don hantai da kecing temu ban panha banang pananya ka an kabam dai syu tam gidor bar snong ban itu ke dis council rei ki seng samla ki seng long kebe ki badon ka banta ka ba kraw bantai ki imlang salang ki snong ki thau juni ak jela juni